Evo, Buljo bo zdaj pokazal, kako se pravilno vrže. Tale ležaj daš v linijo, vidiš? Kjeri? To je en ležaj, Ok. in tole ga daš v linijo, prst daš sem, vidiš? Stisneš, odpreš, palco daš nazaj in gre. Špljos. Da, best. To je tehnika. Ja, Špic. ja. Špic navzdol. Tolčem z njim. Tako da tolčem po vodi, vidiš? Ok. To se dela zakaj? To se reče jerk tehnika. Vidiš, ona bo zdaj priplavala na vodo, dvignala se bo gor, ker je floating, a Ja. vidiš? Plava Ok, voda. ja. Zdaj, ko jo bom pa udaril, bo šla pa dol. A vidiš, oponašam ranjeno ribo. Ne? Hop, hop.